khai le hei voi ni hi ka bike kum nga atlin na nimin ka kum nga atlin na nia kum long term review owners review te han tino ni la ka re wang wanga lockdown ti vel te le chung ko thila boina atama hun ka nei thei lawa ka right man meu lawa voina po hian thil tru la chuak pa in ei ti han video ko ran ti lok do ni a hun nei a har le a kan upatel tela hun hi kan nei lo tel tela kan no pan la jon hun kan nga kan upatel tela hun hi kan lo nei lo tel tel thin hi lo ni a ring chu tuna hian wall bank road atangin Marriott lam ka pan do na ni chuan kalpa in kan soi phei ze langa ei ka bike hi KTM RC 200 ania sang ni som pasari model ai hemi model taka hi a graphics le hemi englo nge a version taka hi January sang ni le som pasari khanin ka ria chualo chuan ke hian December ni nia ka leita a ka lei don khan Duke 250 kha a om bok ani chuan aman khain ang deuh renga in ka lei don khan enge ka lei zo kang o ka tia amai ra chu full fairing bike hi anal ka tia full fairing bike ngai na chau ka nia me ma yan R15 V2 ka nei thuina ka lo chul ve fe a chuan R15 lal khum chu saktu an ti nge mai chu RC 200 chu ti chuan decision ka siama ka lata a kalung a oi hle a tuna point kalung a la oi a amai ro chu enge Duke 250 ina aron kentel ang slipper clutch ang chi ta hi ron da ve sela chu ka tia amai ro chu hemit slipper clutch tela khoyan a that hawa slipper clutch an bel le jon aman kharon up le dona ke hi ni tin bong ko na tangin MZ ewa office kal nan ka mang thena mi anunga phur kala nei ji ale ngala te tianga phur nei ji na tan chuan KTM hi kum nga bel thum nunga phur nei ji in bong kon tru MZ tu bong kon ngo le adang te kalau khal ve rep to a tuna hian ke hi sing ni le engzang e o to a hian sing ni lo hlir ka me chu sing ni sang li le zanga tling lo hreta heta hian enge ka siam to ta hian an ti chuan brake pad ka thlak to a chuanin alternator hi akang to a voi khat ka thlak to a chu share chi pa ke TP conference a khan holama khan alternator khan power haron pe chuak thei to lo battery kha lo mang chara critically low battery thlang khan aron display to a zana ni box ya headlight pokha eng hlei thei lawa bike pokha start thei lawa kong chuk ka zonga ka running start tin kan ti thula ai eng che khan tin mo chuan in ka thleng thaya chuan battery po chu a chiat pha van nei thak takin alternator kha stop alo oma KTM hi alternator hian uat za thum don hi pe chuaka he tiang ang bike tang a hen uat za thum pe chuak hi a om pok helo 200cc chin bike ka a uat a pe chuak sang thei khop maya R15 V2 ka lei khan problem mak deuh kan ya mi la hriat ngai lo a regulator kha alo enge a
bet ka sa kan ti don ngani ka lei bet sa kha regulator chiang lo pha tong pha sa per kan dia aniang Mizorama tu ma khan la seng ai lo wa kha tiang kha a nung thei rang si tlan do na pot lei thei nge lo kha na om thina ai battery te po kha na lo chiat pha kha po kha thang ta kha problem mak deu deu ta kha kan ya mai ro chu hemi he pai ka ero chuanจะเดียงว่า problemก็แล้วนี่แล้วว่าตัวน่ะยันvalve clearance ซิมที่ทอลเวทตัวซิมฉากง่ายตัวให้ผู้นั่งไงเดี๋ยวฟังอินนี่ขัดเด็กเดี๋ยวตกพิงอะไรก็ลักติดมันแล้วว่าจวนarrest ball ที่ฉากก็หุ่นเวตัวกลุ่มงานนี่ตัวนี่ตัวน่ะพอเห็นขัดสมจุดนี่จวงเรามาเสียทอลเวตัว adjust ไม่จวนดูตัววักเราจวน adjust ไม่ยินอะไรมันเร่งทยังไม่รู้จู่แค่ที่ไปแค่อันนี้นะตัวอังนี่เราเล็กแค่กระชับถี่ครบอะทางไงที่เราชินครบไม่เราเห็นอย่างอันนี้อังตัวอันนี้เราเห็นขันรวมเราที่ก็ตีฟอดเสร็จไหมให้มีอัดทอดเห็นนั่นไรอะพอที่เราสักเล็กจนกระชับถี่ที่ตัวก็ขันรวมเราที่ก็เดียไล่ที่รัวนี่เลยรัวแต่อันเดียวเฮียนกุมันต่ำเฮียน service ยังไงเว้ยฟูชินให้ไปมี service ตัวก็เดียงเวลกันเนี่ยส่วน riding post ที่ bike ส่วนว่า production bike ของตัวส่วนให้extreme ที่อมองเห็นว่าติดตัวขบที่อันนี้จุดที่จุงจวนนี่ดินคอมมิวต์นั้นกับน้องอามีก็ต้องนุ่งbillion rider ก็แล้วในเชื่อเลยไงล่ะไปที่ขาให้ไปขัดตัวจนตักษาฟิตเวทแจ้งตรงง่ายอันนี้ฟิตวักเราตันให้ไปนั่นที่น่าสงเฮียนให้ไปที่ขัดเที่เราอันนี้จู่อันนั้นที่น่าสงตันอันนี้ตัดแล้วเกี่ยวกับวันนี้มิฟิตชับบ้างไอ้เวทักให้กันนี้การหันไรกันเชิญเต้นไรผู้ใหญ่เต้นเห็นโซมาการหันไรแต่เชิญขัดเชิญหันการหันเขาเช่งเวียไม่นิดงาพวกเขาเที่ยวแต่พวกนั้นมันดีกระเทียมข้าวดีเวียกงจูก็คู่เวียจงมาฟังจวนเฮไปขี้มีสองตานั่นนี่เราพอดมาทิ้นเตียนกันสวยโชว์ปกปิดละเฮไปก็กระดูชันอะไรกระดูเราชันจะพอกันนะเตียงจูดูเราเนี่ยจะพอกันสวยเวียงriding post อะไรมานี่เจ้าชวนหาทางดูขัดให้ตัวไหนเห็นHonda CB350 RS กันไหนตาอาชันจูนี่เดี๋ยวนะห้องคอนโทรลเอ็มจะเดี๋ยวหัน up down นั่นจนอันนู้นก็จวงที่ห้องไอ้แว่เจ้าอันนู้นก็จวนที่ให้เดี๋ยวอันนั้นอังอายันเสียมเรามาเสียห้องชุกก็จวนที่อันรวมเรานี่ให้เดี๋ยวR15 เด้เป็นอย่างเอาไปชุกก็หันอันนู้นหันชุดแว่ที่อันรวมเราเสียที่อาเซียตาอันนู้นก็ชุดเรามาเดี๋ยวขัดตู้นี้จนเราอาเซียก็เราจงว่าบางจวนตัวน่ะจวนกับเมนไบค์ออฟฟิศกันแล้วนะก็ไบค์จู Honda CB350 RS อันนี้ตัวไบค์จูก็ด่าเวลไม่ตัวเป็นไบค์ตอนเราเนี่ยก็เราผมทุบพวกเดินจวนไบค์กระดูแต่หันซอยละประกาศหน้าจวนลุกสิป่ามอเตอร์ทรีโปรดักชั่นไบค์ก็จวนมอเตอร์ทรีอังเดอร์ที่ท่านนั้นสวยถือน่ะอันพวกอังเวครบมาเป็นKTM เขาดีไซน์ถึงมีมามเปิลผู้หลังที่อมเราถึงไม่ดิวตะโกนนี่กอลเมลอะไรไม่ประกาศหน้าจวนอันนั้นจวนheadlight ที่headlight เองก็ลักษณะเราโลบีมาเห็น55 วัตต์โปรเจคเตอร์ปะฮีอันไหน
high beam 55 plus high beam hian 55 plus 65 zo ki ron in bel le a chuan chu bike ka hriat to zong a headlight eng ber la ni anuam khum mai zan hen ka tlan vok lawa ma se han tlan ve du chang hian nuam big em a bike dang han nei mi ti team tu deuh pawh ni a hei ka bike pakhat zawk RS CB350 RS zawk a headlight LED ne tuna LED hin ron war khop me a color rem hi enge aron var pupa hei chu halogen ania halogen hi awam hian mit ati ha dama hei in chunga te pawh hian hi light hi avar pup ringot 6 enge a lumens a san theina hian avar hian ron mang thina avar a hian awat inang ranga hian a lumens si do a sang zo thina a lumens ti chu a en lampang te na unit ka nia voltage kanan ti te khatiang ang ate na unit ka nia chuan hei chu a enga chuan LED kangai na lo hle LED ni lo hi alom chu pakhat na nia chu ta watt 65 plus 55 high beam a eng tha em a du thu sam car headlight thuk ina eng ani projector he a kho thabuk chuan adang le chuan a gear ratio hi hei KTM ho hrim hi ani deuh hrim ba ka 200 big hi ni le zuala 200 diuk po ni tho a ratio hi anuam ka ti em he mi ratio ong hi bike dang ka nei pawh ka du le ka tia ma chu an siam ngot si lawa hemi bike min tingai na tu chu a gear ratio ain thau na difference hi claim box ya kong chawa hei tu na po 13 ka ta na du chuan hei 6 gear pon 40 na tlan thei du chuan hei ba ki a top speed hi za somthum pali borvel nin ka hria ka tlan thei na kan silchar ate po ka lo up down pui to a 134 5 6 ti vel bakin tlan lawang a maximum ma se khang kha kan ma mo lem lawa kan rama chuan kan rama chuan pickup truck kan ma mo a chu he bike hian a ron nei sa kan ni tin a gear hi nuam em a nem box se tun no bike dang kan nei hian CB350 gear hi tang chung mai in a sia hei rồi chu nem hot mai tin a class te poi chu tiang in a sak lawa tin pakhat le a chuan a brake hi a man em in bin pop thei kopin a brake hi a man ani bike train khat chu hi ka bike pakhat zo po hi a brake hi hetiang ang race sport bike ang hian a man lo ta a man lo ma mani chu ti tur khopen om thina a thar lai khan he chu ala thara ala in man enge line ei nal lo ni ang ka ti ama se kan tlan deuh nu po hen ang ai reng tho mai chu wang jon ani phung ve hrim thor a ngai to chuan he bike hi in han en me a in phur in se a nunga chuan se om mel a hian a se om lo kamai ro chu soi tong khan heng hetiang sport bike chi a nung er ho mo R15 te chuan an nuam lo ni ma se a nung chuan hrim a chuan R15 a in chuan an nuam a sok hi a me a thin chet mel a hian a sok hi na lo a nung te po hi R15 chu nung a chuan a in an nuam zok ani chuan hei tu na po 6 gear in nuam sa deuin 60 a trăng lo ani bike engine hi trăng lo relax deuin he bike hi a compression ratio hi 11.5:1 ani ta tu na ron chuak thara hi BS6 hi
BS4 nia BS6 hi 13.5 ron ni dei maya chu a chan chu a power ngai chia ron pe chok tur khan he ta exhaust channel a khan le enge a borok pek ti thiang lim turin a borok pek chua a thiang him don hian power hi loss je la BS6 a hian chumi ron compensate nan chuan tuna chuak tharawi compression ratio hian ron ti sang nin ka hria compression ratio san chuan voi khat apua a khan power kha tambi ka ni chu an ron compensate na nin ka hria chu ti ni lo sen chuan BS6 hi hei aya chak lo hret turin a bei sei omani a engine ngai reng compression ngai reng ani chuan kina na specification chu screen a hen kan ron ti lang anga bike hi a pick up a tha an ti na chana chu bike characteristic kan engine specification kan en hian poimo deuh chu primary reduction ratio le gear reduction ratio ho kha poimo ani hei hi primary reduction ratio hian 3 point something thei nia a figure taka kha ron display ang tan chu nia om zia chu piston kha ron combustion chamber khan ignition kha ron ma a puak pok ta kha khan piston an norkal khan tian crankshaft khan aron crankshaft kha ron rotate a vir khat kha voi khat kha ron vir ta chu rotation one rotation khani tak phot ta ni chu tiang a chuan primary reduction ratio a hian train display a karon tilanganga hei primary reduction ratio a hian a ratio kha tam hal mm ni chumi om zia chu torque aron tam don torque le speed hi ain opposite chi speed asan chuan torque hiam chuan chu tiang ang let ling che chuan torque hiam a speed sang ka tiang kha nia gear ratio om dan chu tin a gear a hian 6 gear chi hi overdrive aniem ka chiang che lo karon display ang overdrive om zia chu up engine khan torque a peto lo enge ama antia kan soyang overdrive a chuan a speed kha a driver ain a driven a khan a speed a sang to zok a torque kha hiam to zok ani chu fuel economy tan che atangkaya chan chak du nan te han ti vu du na te le han kong chau han po nan te tangkai to mia lo ni kong chuk kan na tangkai kong chuk a chen chan chak te helam pong hi katlan khat khok mai sei tong khan right na hun ka nei ngai lo wa ka hun a tai train khop maya heng lai kong to ka kal khat nge enge mani kong om dan pok a helawa chu wang chon han limit han ti vak kha ka tum ran nawa kan right na dang video dang om nuala bấm buông về 4x4 JCB 4 wheel drive phim mà mộng thì sẽ được hơn có nó hi rẻ rẻ thì đâu ạ tụi này hiền hệ bài cả hiền tire hi atira ran chom kha MRF RFC1 ania kha tire kha athalo kati na poni lawin helai kan tlan dan angai chon asir hi kan mang thleng ai lo ni asir chuang thina tan chu kan tlan on tok lo kan kong ina support lo wa kha tiang tlan on wa kha thil tul ber poni lawa athan chu in phur chungin tlan on wa na turum lawa ka khalna tam ber hi in phur ania
chu wang chuan ten ve ve in tire hi ka ti te a ti hian ama lama 100 ania anung lama 140 ka hanga atok vel chia nakina enge on tak tak han tan du bokan a limit kan enge chu po chu a limit kan la thleng lu tuk lo khin a limit thleng a han tan pon enge 150 by 110 limit truck theng tur chon rest truck ngai ni rest tiang kan kong puyang ai chon khatiang limit thleng kan tan chi lo for the safety of others midang kan ti palang ti po lo ma ke mani tan pon him lo ani khatiang ma ona tan tur chon tan chak ngai ka kan soi le oka an nuam em right mania bike khala khat poka ya lai chu aso ve et Tuna han ma brek trăng kai lá ni nung cho bảy thấy rẻ chắc này tiếng à hen phim khổ tour tu cái nào po cái tiếng blind corner à hen mấy chế pakat scooty aron le pela bus kha aron le pela mấy ron su lek lek mày à nghe yom du khop mày mấy ron su lâu cháu đây mất lệ mà tiếng à hen phim khổ tlang à kan tlan chak ni pon sep dawin tlan chak khi chu anuam kala tirenga amai ra chu ka tlan chak khat to a skill step po om lo ve deuh to ang chu quay tàu về over rep har mày bike tin bike thoát đây em chú ECU ref limit thì cái màn hình gần đủ thalin asset thấy nè ati ra game sang kan tlan to chuan kem sang a tlan ma kha chuan a set thei lo ni in ka hriat chaw lo chuan tin he bike hian manual ha printed kha ron chhum lo a ka download a ka print chopa chu tiang vel chu ni a tuna thara hian a chhum lo zel ka ring chok thar hoa po hian tin mi an lo chiar pe tak lo chiar pe chuan ti khai mani kan download ta kan chiar me a ten chu ko ka chiar vek poni big chong lo chiar vek ki lo har ko pa ka du ma mo te ka chiar a tin này hi in lar deuh kha ni mo ti nai hi mane tangin te tiang kan chere sot thabo to mo ma ra chu a sot thi meeting to dang hi ani lo ani bike hi phak na tur tam phak lo na tur lampang ve thung chu riding posture petrol engzang e chan ni tina ka ken na hian 30 km per liter 30 to 32 velania ko chung
à cho anh khopo na siêu char ka zin pui khan 38 vel anh in ria mileage ka yang chu ni petrol a he lo a chak ngai to in KTM phim hi bike tha tak ani ka ria tuna hian anh nào hi ha chuyện có chút thứ của nó có tập tiểu phụ đàn về rim nghe mình để chuẩn đoàn chứ cái gì đó nghe ít thiên phụ không thì cho anh hay hi đó mê riết khang ngồi tệ khôi thai nghe không cái bầu thút chú mê riết cả sinh tuổiนี่mê riết điểm khó